Imana ishimwe bakunzi basuzwa TV. Imana ibaha umugisha, ndabakunda ndabubaha. Hari abari mu Rwanda, hari abari hanze. Uwiteka Imana abampera imbaraga. Tumaze iminsi dusenga Imana, dutindana n'Imana, ko twabonye gutinda mu bantu bituma tudatera imbere cyane. Hari inshuti zituma tudatera imbere, ko iyo dutinze imbere y'Imana iduha inzira nziza yo guhagararamo tugatindana n'Imana. Bivuze ngo amaboko y'Imana atandukanye n'ay'abantu. Iyo Imana yakoze iba yakoze. Kwiringira umuntu ntabwo biruta kwiringira Imana. Iyo wiringiye Imana iri hejuru y'abantu bose, bivuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Turagarutse rero kuri Subizwa TV aya masaha tuvuga Imana. Reka tuvuga ubuhamya kandi Imana abo yagiye itabara. Turagaruka mu kanya, Imana ibaha umugisha. Turagarutse, Imana ibaha umugisha. Twavuze yuko tugiye kuvuga Imana ikora. Dufite umukecuru hano Imana yagiriye neza. Umukecuru aho neza? Ndaho. Uraho mama? Ndaho nuko. Urakomeye neza? Ndakomeye. Imana irakurinze? Irandinze kabisa. Ndabona umeze neza. Meze neza. Ndabona ukeye nta kibazo. Nukuri ndakomeye kabisa. Kuba muri Yesu ni byiza. Ni byiza cyane. Imana yarangiriye neza. Imana ibanye nawe. Mukecuru ufite imyaka ingahe? Mfite 62. Ufite imyaka 62 yose? Nukuri n'isuka ndayifata. Ufata isuka? Neza kabisa. Umuntu ari muri Yesu ntabura byose. Nagabura byose. Oya nukuri. Imana iramu. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Gahinyuza Generose. Gahinyuza Generose. Ufite izina ryiza? Nukuri mbaha. Mama yakwise izina ryiza? Nukuri. Yari umunyabwenge azikwita. Aya masaha se tuvugana usengera hehe? Sengera mu Rugando. Mu Rugando kuri ADPR? Kuri ADPR yo mu Rugando. Hano munsi ya Convention Center. Aha niho naboneye agakiza. Ariko mukecuru, ndashaka kuvuga ku mbaraga z'Imana wabonye. Ugiye aya masaha ugiye kuba ku mbaraga z'Imana wabonye. Ese usengana nibature? Nibature ni ubuzima bwanjye. Rikarika ubuzinduka mu gitondo. Zinduka mu gitondo amasaba yakure, ahubwo Imana nimbyura ngo umwana wanje vyuka. Vyuka. Uzindukira muri nibature. Nibature sindayisiba ukaza imbere y'Imana. Nukuri. Nimpa vyose nimigomeza. Nambeho wumva ko numva ngabandi bagira imbeho. Imbeho yarashize. Imbeho yarashize. Nukuri. None se ubu tuvugana ubyuka sangahe? Nukuri. Uje muri nibature? Mvyuka saa 9. Saa 9? Bamaze kwitegura. Saa 9 umaze kwitegura? Neza. Nukuri ndabuke ngashika ngaha urusengero. Ukaza gushaka Imana? Ngashaka Imana ngabaza ngazunguruka urusengero rwose. Nkayibwira ivyanje byose. Ukayibwira ibyawe byose? Byose Imana ikavyumva. Imana iguha umugisha. Nukuri kandi irasubiza. Iragusubiza. None aya masaha tuvugana wabwira abandi bakecuru bakazajya basenga nabo? Nukuri. Unyumva wese niyegera Imana. Jehova ni ikintu gikomeye. Ariko mukecuru bigeze unywa inzoga se? Kera naranywa inzoga. Kera nywaga inzoga? Naranywa kayoga kari karyoshe. Kugira ngo ndagahebe byari bikomeye. Ariko Imana yarangiriye neza. Imana yakugiriye neza. Neza kabisa. Usiwanga n'uducupa tungahe? Sinarenza amacupa 2. Wanywaga? Amacupa 2. Amacupa 2? Ya Primus. Nukuri. Yego hazaga? Amacupa 2 ya Primus yarambaza. Ubu se waragahebye? Narayahebye. Waragahebye? Kugira ngo mbewe izo nzoga. Naje kubura umugabo. Iwaje kubura umugabo? Ntinya kunywa inzoga nifitiye abana banje. Utinya no kunywa inzoga ufitiye abana bawe? Kuri ndayitinya. None se aya masaha ubu nta kukinywa se? Oya, narayihevye. Warihevye? Narayihevye negereye Yesu. Mukecuru, ubu tuvugana aya masaha wasenze Imana yigukuraho? Nasenze Imana yanguye ahantu henshi. Kandi cyane kugira ngo nshike kuri urusengero. Ni umugenzi twahuye nawe. Wahuye n'umugenzi? Arambwira nabanje ndabwigana ko ngwaye. Nabwo nagiye kwivuza ukuboko. Wagiye kwivuza ukuboko? Ukuboko kurangiye cyane sinzi ko. Ukuboko kurakujya cyane? Sinterura ibido singira gute. Arambwira tugende mu Rugando. Tugende mu Rugando? Muri ADPR mu Rugando. Ushikeho hari umuvuga butumwa yitwa Papa Niyo. Papa Niyo ari bavuga ngo senga yumva Jacques Claude. Ubwo ni njewe Imana yakoresheje ndahanura biremera.
aransengera, amaze kunsengera ndagusengera ukuboko haleluya byavuyemo n'ukuri ubu ndaterura ubu byavuyemo nta kibazo kandi ubunye ukuboko kurakomeye gira gucya twumve kurakomeye haleluya kugira siporo gukora siporo ubu uraterura n'ijerekani ndayiterura n'isuka nkayifata kwa muganga byari byanze kwa muganga byaranse bampaye n'imiti biranga ariko ukuboko kurakomeye Imana ishimwe imbaraga zose ndazifite wabwira abantu bagukurikiye iki ndababwira mana yanje aho bari bose bakurikira Imana bakurikira Yesu n'ukuri Yesu atanga vyose yarampaye vyose yankuye mu bintu byinshi ubu ufite n'inzu ya Imana yaguhaye Imana yarampaye inzu ndahagaze ubu bibereye mu nzu ntago uba mu bukode oya nta bukode kandi winjiye mu rugo rwanje nk'umukecuru yafakaye n'ibyo bintu nabironse naramaze gufakara inyuma ariko wabironse umugabo yarapfuye batumva urumva ko turi gukoresha amagambo yose byose birashoboka yabibonye yarabironse ayose ni amagambo Imana ibitanze cyangwa bitewe n'ubuzima bw'umuntu naho yavukiye ariko ni kuri Subizwa TV ukurikire wumva Imana wa mukecuru wumva Imana ukizwe ureke kuryama udasenze ureke agacupa dusenga Imana mukecuru ubu ibyo byose babikuye mu maraso ya Yesu no ku mbaraga z'Imana imbaraga za Yesu haleluya yakoze igitangaza ubu ufite abuzukuru ubu ni bangahe mfite abuzukuru 9 ariko uwundi Imana yaramwisubije mfite abuzukuru 9 Imana yakwera abuzukuru 9 n'ukuri mu bana bane Imana ishimwe Imana kabisa kukomeye uzi kukomeye haleluya ubu kuba wibana nta kibazo ugira urarya ukanywa umva yajya simbura icyayi mu rugo rwanje n'uburi icyayi haleluya kandi Imana iracyafatiriye ubu umugongo nawe warakize nta kibazo cy'umugongo mvuye ko nditana ubu unye ndakomeye n'isuka ndayifata kwa muganga byanze indwara bazibuze ku Mana Imana irakize kwa muganga indwara zose zarabuze urumva ariko nshitse muri Yesu Imana yarankijije maze kugusengera papa niwe amaze Yesu wenda afashijwe topeni zarango menema Imana ishimwe topi 4 nukuva nzayiguma inyuma nzayikurikirana Imana yanje sinzayireka Imana iguha umugisha nukuri sinzayireka turagukunda turakubaha none aya masa ukomeje gusenga Imana niba ture sindayisiba ntago ujye usiba niba ture ramfasha mu buzima bwanje mu buzima bwawe ikiza wayibonyemo ni nk'iki ikiza icyo ndayisaba cyose ndakimba kandi nanyumvira wirirwa ufite amahoro ingiriza umuryango kandi yamaye amahoro mu mutima wawe haleluya Imana ishimwe ahantu hose ntakambiye abantu bose batazi Imana bayikurikire kuko ikura kure Imana yaguhaye inzu Imana yarampaye igukiza ya maboko ugiye kurwara paralize kuko kwanje ikugira neza kandi Imana haleluya isabira n'abandi bose bese ubu niwayihereza n'icyubahiro mama icyubahiro ni cyayo ntiwayivugiriza n'impundu gikure hasi haleluya amina ubu wayivugiriza n'impundu mama ngo yikomere n'amashyi kuko yagize neza amina Imana iguha umugisha urakoze Imana ikugire neza muri byose mu izina rya Yesu pfukamira Imana y'amahoro haleluya yarakoze umukecuru apfukamiye Imana kubyo yagiye imukorera Imana ishimwe ko yamutabaye amina Mana turagushimye kuri ubwo buhamya uyu muntu amaze gutanga kuri Subizwa TV abari mu Rwanda abari hanze ubaha umugisha bumva ubu buhamya bugira aho bubakura naho bubashyira urakoze tugukomeye mu mashyi kuri Imana itari bayari urakoze mu izina rya Yesu amen mukecuru Imana iguha umugisha urakoze cyane Imana ikugire neza amen urakoze cyane amen